ibyo unyura mu biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho ibigatume uteshuka ngo ureke Imana Mana idahemuka tuyizera yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije n'ubwisezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera tuyizera hariho nk'abaririmbyi nifuza no kuzosora nawe indirimbo atari ukuri hariho Peter Gakunze hariho Peter Gakunze Sinkivumika iyo ngiyo ije indirimbo ye yafashije ivuga ngo mpora nshaka gukora ibyiza ibi bikanyitanga iyo ndirimbo uzoyiririmba ndayikunda biteye ubwoba hanyuma akabundi bien ndari bimira bien igitangaza namutware Messi na Mbabazi Patrick uriya ni igitangaza uriya arayoboye Seven kabisa uriya hano muri kino gisagara niyo muntu uzushika mu matara nimwe utazajenjeka Fizo indirimbo ngo nisatura amabafure n'amabuye iyo ndirimbo twakaba tuyibyina cyane ariko hari umuntu watubwiye sinzi arayo makuru twakandagiye ngo wari umudanseri narazigeze iyo ndirimbo ganye twakatuzina sinari ukambare ya Satubimbare wari umudanseri gute jewe nari umudanseri twagiraga kundi nganye mu kuba twari batanu iyindi ni ya Sarifi harimo abakobwa bari bane umuhungu kaza turushanwaga 18 wari ubizi kuvuze nari mbizi nuko nyine bijyanye n'abasani cyane nokubera ubu nyine navyibishe birashira nabireka ariko nabikunda yo WhatsApp me pipa mumeze muti mumeze neza bimeze bite ya twebwe no biraza kabisa bimeze neza turashima Imana wowe utameze neza n'wihangane kandi nawe ameze neza ko dushima Imana ya nibyo bizima hano hantu turi ahantu hatuje cyane kandi twahazanye n'umuntu utuje ewana muramubona umuhitizi hano ariko tugiye kuvuga impano yiwe araje yitubwire wowe utamuzi uraje umumenye kandi nawe umuzi nibaze ko ubu nyine umumenye aho burambuye ya reka dukomeze abagwaye ahantu batandukanye abarenze abababaye bose turabasuhuje kandi tunabaheza pole aho muri mwese imbere ya kamera tubazaniye umujene mbere yuko twe tumuvuga ibaraje abibwire turi kumwe nande wa amazina ni Kirura Fred uribwiranye nk'umugabo uribwiranye bite amazina ni Kirura Fred do mugoro w'abahene Kirura Fred nuko wibwiranye nk'umugabo ni huko urumuki umugorora urumuki umugorora w'umuhene umugorora w'ibuvira kundondo ariho he kuri Kageregere iba mu yehe nani iba mu Minembwe iba mu Buvira bakundondo zibuvira ariho za Minembwe iri since ayaye ndondo zibuvira nyaha uviranye aruguru uvira misozi kabisa ariko nizere ko uri umwe mu bavuka imurenge cyane Imana ishimwe naho nyine twari dukeneye uri umunyamurenge muri make ni umunyamurenge wo mu Gorora asande cyane none ko tuzanye umugorora kandi tuzi ko bagorora hari ikintu tubaziho ariko turacinjiramo Freddy bimeze gute amahoro biracamo cyane nawe biragenda natwe namahoro asante cyane turishimye kukubona hano hantu ndishimye kuzana baraguhize cyane ariko turakubona nani shimwe ko tubonanye
asandi kabisa hari ukuntu twubonana tukabonana gutya gusa bamwe biruka abandi bagenda uko cyangwa tugahurira ahandi tutavugana ariko hano turahuye hano ni ku kibanza iwawe ku cyicaro gikuru hano ni kuri live nibaze ko hano udasubira kuducika oya Freddy turi kumwe n'umuntu umeze gute Kiruhura Freddy ni umusore arubaka korera Imana ndi umuramyi cyangwa umutaramyi nyamuramyi ni umuntu uririmba umutaramyi n'utarama nyine rero nka diferanse wowe uri umuramyi uririmba ndaririmba ariko nagize ndatarama uranatarama uri umutaramyi w'umuramyi ariko harashobora kuba umuramyi udatarama bishoboka gute abantu baratandukanye ariko ntawe ndabura ariko birashoboka umuntu akaba ari umutaramyi bukeya kandi ari umuramyi akaba n'abandi batarama cyane ari n'abaramyi asante cyane turabyishimiye Freddy aho nyine uvuga ngo mu bataramye gutarama nyine uri umuramyi uramya ikanisa nguremo aho uramya mu ikanisa ndamya mu ikanisa nezera ko hari abandi baramya batari mu ikanisa cyane uramya mu ikanisa niho uramya cyangwa uramyiriza ni hafi uko none se mu buzima busanzwe turetse kuramya mu ikanisa ukora iki kintu ni umunyeshuri umunyeshuri gusa nta kindi nakora nzagikora afite ishuri icyo waba uteganyiriza kuzakora ni igiki ni byinshi mbivuze ubu nyine sinabigereho nkuvuga narabisha ariko icyo mfite kizagaragara namaze kibona tu reka dutegereze bazavuga ngo nimba ari on prepare Dieu dispose preparing nyine ibyo tuzokora uwo munsi nihagera Imana izobishira mu nzira cyane none Kiruhura n'umuntu ukunda iki jewe nkunda gusenga nkunda Imana ubundi buzima busanzwe nyakunda akabumba ndagakunda cyane kubera iki niko natangije mbere yuko ntangira gutarama none tuzi ko abenshi abataramyi benshi akabumba batakitamo cyane abantu bagira umuntu agira guyo hari abandi babaramyi bakunda filime cyangwa bakunda football asante cyane buriya ni byiza cyane kandi wigeze ndyoka reka none ni usize akabumba nta kintu ukora icyo ngora ni ugutarama kuramya n'akabumba ibyo birahagije ariko ubikoranye umwete cyane none basi niki cyane kikokipe mu buzima bwawe uko kuririmba nicyo kikokipe nicyo uheza umwanya mwinshi niwe noheza umwanya lendi ale cyangwa lendi gusa buri lendi gusa cyangwa lendi mardi kugeza ku yindi narengize ni buri lendi none ubarizwa mu ye groupe cyangwa se mu yesi muri ministere cyangwa se mu ikanisa nkoreramo mba muri worship yaho nyine yitwa Ebenezer Choir aho nkaba muri ministeri ya Camp Jesus iramya Imana nkaba no mu yindi y'abataramyi abarazwe uguru warazwe uragwa n'ibisobanuro iki warazwe none nyine ese nubona bivuga gute ni izina ry'abarazwe ubwami bw'ijuru none se mwo twemerera ababishaka kuyizamo ko tubona ari abataramyi ari ministeri ikunzwe na benshi ese ni ministeri ikunzwe na benshi ariko twari dukeneye kubaza nyine kuyijamo bisaba iki tacu bisaba uwo kwinjira asante cyane turishimye kugira uwarazwe hano asante cyane nawe uzoze kabisa turaje kabisa turi mu nzira ni byiza Freddy Kiruhura umutaramyi ukuri tugiye kuganira na Kiruhura wa kera ariwe Freddy wa kera
tubanze tureke ubu nyine. Fred wa kera yaraba mu biki? Fred wa kera kandi yinjira he kandi amakanisa yarazi yarahaba cyangwa ntayo yarahaba ndayo jewe narizi byo narimba mu yindi life nyine yakabumbu nakubwiye yakabumbu zo kuzerera gusa hariho n'abagakina ariko bataje kwikanisa nibisanzwe ariko nguko turatubwira ico twagamije Kiruhura wa kera yaraba mu biki cyane yaraba mu burara kubw'abandi bose abandi bose abana none umuntu urumva umuntu utarakizwa utarakira Imana utarakira umwuka wera utaremera Imana ari mu bindi yeme kandi yakora ntawe ubizi rero after hanze yo kudasenga hari ibindi hariho kunywa inzoga hariho kwiba hariho kugwana nyene izo ngizo none muri biba biri hanze bikeya naho buke kibi nabitinzeho ko kwiba twarivye numva turi kumwe n'igisuma hano si igisuma ko mutere ngo cyari igihe nyine cha periode y'uburara bw'abana ako siniba ngo muri comment kandi iyo telefone yo yibira muri comment iyo ndambi yari kamera damu yawe abihindura uruhombo cyane asandi cyane Pawulo yarayishuriye none wowe wari umwibyi ariko sinari umwibyi ntabwo ari wari umwibyi bigaragara ni buno burara bwo gutwara akantu gatoya gusa katarakawe uba wibye gusa nuko nyine nabyo niyo kora nabivuze ngicyo cyane nicyo cyonyine muri izo cyakubise cyane gasanga twadukina akamari ariko n'unyine n'abagabo bari mu kugakina benshi cyane nibwo njega nawe kinyenkiri muto ariko ubu nyine sinabibasha nicara kandi nkuko turakina wapi ubonye abaye bagakina uzubagaya oya sinabagaya kubera iki hari igihe bogera bagahinduka ntawe uzi igihe cy'umuntu yashika agahinduka nyatsara cyane ya Kiruhura ni ikihe kintu wakoze kera mu bwana bwawe kirakubabaza uricuza ubu nyine uvuga ngo ntacyo nosubira gukora? ikintu nakoze nko kumwa nigeze nko kumwa inzoga nazimuwe igihe cyakoze zimuwe gake nako gake niyo ndacyabyicuza inzoga nizo wamwe uricuza ubu nyine ndacyazicuza cyane ariko tugasubira kwicuza kubera kuba warazimuwe ahubwo uzushimira Imana kuko waretse kuzima ni ugushima Imana hanyuma nyine umuntu ntiyoreka kwicuza ubonye aho uri n'ibyagutakarije igihe nyuma yoreka kwicuza none se basi ni ikihe wahoze ukunda kuva kera nawe nyine ukigikunda ikintu nahoze nkunda icyo uticuza kuba warakigize icyo wahozemo n'ubu nyine ugihoramo ukavuga icyo ni ndefiyere yacu uko nakundaga ibintu nk'umuntu w'umuririmbyi ariko sinarizi ko nobibamo ariko ubu nyine ndabikunda cyane urabikunda kuririmba cyane ariko mbere sinakundaga gospel nakunda sekira urumva nakunda umuziki gusa bya gospel ninde musani warukunda umuziki nta telefone nagiraga ariko hari umuziki bakazashyiramo y'abafari akaba n'indi ya sani Diamond uyu wa hano Fizo ndirimbo ngo ni satura amabafure n'amabuye iyo ndirimbo satura niyo jani ya satura niyiwe ndibaza nariko ngira ni wari uyikunda satura amabafure n'amabuye iyo ndirimbo twakayibyina cyane ariko hari umuntu watubwiye sinzi arayo makuru twakandagiye ngo wari umudanseri narazigeze iyo ndirimbo ganye twakatuzina sinari ukambare ya satubimbare wari umudanseri gute jewe nari umudanseri twagiraga kundi tipe ba Salive nundi ngo neritse twagira kundi zibiri
je narindi mu ya Heritier n'abandi banyamuko twari batanu. Iyindi ni ya Sarive harimo abakobwa bari bane n'umuhungu tukaza turushanwaga 18. Wari ubizi kuvuza? Nari mbizi nuko nyine bijyanye n'by'abasani cyane kubera ubu nyine navyibishe birashira. Nabireka ariko narabikunda. Wavuze ngo n'abandi bakibana banyamuko abanyamuko nawe nabo tutavuga rumwe ndibaza. None abavuga igiswahili barabizi cyane nibo ganje nabagamo cyane tukabyina numva nawe ukundaga narizi ngo niyo nzoririmba ahubwo tanga umudanse wakazubona nawe kuzotambara hamwe n'abafize apana muri iryo ariko nyine ntibyakunda ariko uko wakazubyifuza apana kubyifuza nari mbikunda cyane mu buryo nakire nabona na radio ngakora repetition aguma kiyo ntabwo kwifuza kumubera umudanseri sinabikunda nyine ahubwo noba muririnzi nkarimbana n'abandi baririmbyi ba gospel runaka. None se umuntu wase kirati mwaririmba twaririmba ariko twaririmba indirimbo ya gospel kubera ko mutoririmba sekira nyuma iyo ni message mba ntanze ng'umukristo rero je message se ni ye aho ntiwo tegera indirimbo ya Lucky Dube gafasha benshi barazitegeraga k'umuntu biravana hariho namwe batakunda ya magambo ariko bakunda ya melody ikamufasha ikaba nziza cyane. None kuririmba byaje gute kuvuga uwo muririmbyi kandi wari wa Mukamana? Sinzi ngene byaje nuba nkubeshe wanjanye muri korali ninkawe wamfashije. Ngiye muri korali ya Musingi itari no mu kanisa ryacu hari 2020 yafa muri korali nk'abandi bakaturepetesha mpita mbivamo kwanza ndagaruka tangira kurimbana n'abandi apeza indirimbo ndayiririmba buce ninga sinayikoresha kurindinga bari bayikoresha nyine maze kwimenya neza nuko amatangira yo kurimba mu kanisa cyo banyimika ku bukonjiteri bw'abana nyine korali ya Musingi naho ngaho muri Sunday school cyangwa muri Musingi korali ndumva ari byiza. Umaze kwinjira mu murimo wo kuririmba warabikunze cyane n'ubu nyine urabikunda bana muri iryo cyane abikunda cyane. Uzi ko hano hanze udufasha reka ego Imana benshi dukomeje kugukunda n'abari muri comment barahari benshi kurabaheza imbaraga Imana yaheze umugisha cyane. Twabonye ko idanse yawe ino wakazi wifuza nyine no kuzara twabonye ko idahwanye n'ibyo ukora ubunyi ibyo ukora ubunyi ari byiza kurushaho niyo mpamvu tubashyere yawe. Amen. None ibanga ryo kuririmba ni ibanga sindareshujwe ariko sindamuririmbyi mukari uri mukari ku rwego nifuza kuri ubu nyine uri mugorera kuri stage n'abantu wakazi ubona ko mudohura cyane arahari pe barahari ariko nyine sindamenya ibanga kuba umuntu umaze kugera kure ariko nimara kugera kure zori kubwira pe. Asante cyane turamuzanya tubwira amabanga ariko ibanga je nzanyumva gusaba tubwira no gusenga none tiyaba baririmbyi batazasenga barahari gute barahari badasenga nyine abantu baratandukanye hariho umuntu uririmba hariho bamwe batandukanira kuri stage sero ninge nafata microphone cyangwa se sero nahatinda hari abantu wabona comportement yuko abona atari umutarami ibyo ngibyo byerekana yuko ari umuririmbyi ni umunyempano ariko ntabitarami akaba n'abandi ukabona ntabwo ari impano ye cyane ariko kubera gutarama yaririmba na confidence kubera amasenyesho yo bikamuexpire nyine bikamufasha. Ndazumva kabisa. Umaze kumenya kuririmba cyangwa se umaze kwinjira mu murimo wo kuririmba nabahe barirenze wakunze wifuje ko nyine bagufasha ukavuga abantu barirenze nibo banje ni bande jewe mubona atangiriye kurebera nkabona kunze nabahe wacu i Burundi abo nyine basukunda abo nkunda ni hanze y'iki gihugu cyacu hano muri kino aho muzamubwira kuri stage ukavuga ngo nzani nubwo mutarahura ukavuga nifuza guhura nawe ariho nk'abaririmbyi nifuza no kuzosora nawe indirimbo atari ukuri hariho Peter Gakunze hariho Peter Gakunze Sinkivumika
iyo ngiyo ije ndirimbo ye yafashije ivuga ngo mpora nshaka gukora ibi bikanyitanye. Iyo ndirimbo uzoyiririmba? Ndayikunda biteye ubwoba. Mbere yuko tukiraho kuri Gakunzi, bantu tubwira abo wemera numara uraririmba iyo ndirimbo. Zoririmbo hanyuma akabundi bien ndari bimira bien igitangaza. Namutware Merci na Mbabazi Patrick. Uriya ni igitangaza. Uriya arayoye Sebene kabisa. Uriya hano muri kino gisagara niyo muntu uzushika mu matara nimwe utazajenjeka. Niyo bari muri batanu urahora jana umuriro. Igitaramo aragihora. Hari umuhungu umwe hano muri kino gisagara yaravuze ngwiwe ngo tiyoja muri overnight Mbabazi atarimo. Mwese aje kugira we uramubwira ngo se kubera kubera kwiwe azatangira gutora igitotsi bavuga ngo Mbabazi agiye kuri stage akama yicura. Wow, yari ameze uko nguko. Abo nibo wemera? Ndabakunda n'abandi bantu ndabakunda. Abo nibo ari imbere ndabakunda kandi n'abandi baririmba nyine kabaje neza ari abajya kubu zaririmba neza pe. Aje neza ni igitangaza. Aje neza Ararso baririmba neza cyane. Fresque abo mujije nk'umurimo kariyeri yaraciye arabizi cyane. Namumenye narebye igitaramo cyiwe. Jewe simbizi ariko mu bantu baba bafite Octave mu kuririmba ari mu bambere. Nawe turamuramukije kabisa. Hari hakurya cyangwa se mu bindi bihugu wemera bande ninde uzifuza ukavuga uyu no uriya kuri stage nawe? Nuko Frank Uriya ni igitangaza. Frank uriya uramwemera? Ndamwemera. Yari Instagram nigeze kumwandikira aransubiza amubwira ati ndamukunda kandi asana ntabwo amena setu ibintu bene izo ngizo ndamureka ariko igihe nikigera tuzobana hamwe tu. Abantu nabo bazarebaga message bibagira cyane bazatwibuka babakunda. uriya mupeti ukinira Real uno ese yitwa Hussein nde? Kano kari mu uno bazana kara kandi Isco 2018 batwara ni bari Champions League Real amwandikira message amuheza kuraje Isco tiyayisubira ejo bundi karaga peti kaze muri Real nibwo Isco yayisubije 2020 yaze kwinaje azonyeshura igene kije sinze umunsi ni nakubona kuri stage azomenya ni wowe. Buriya umuntu nokora nk'ibikorwa Frank nawe yogushigikira ariko nguko ntarabikora ntabwo yomenya kandi tiyo bimenya ko mukunda ariko nazobona ibikorwa azobona yuko turi umwe muri kariyeri imwe. Bizoroha pe. Ni byiza kabisa cyane. Naho bavuze ko ari abo wemera nyine ukunda nyine nibaza gukunda n'abandi benshi utarize ni benshi cyane sinobamara pe. Ariko bavuze ko ibanga ryo gusenga byo kuririmba no gusenga kandi bavuze ko hari abaririmba badasenga barahari baruzuye ariko niyo message woba basenge frere buriya bongere basenge buriya ibintu waho ukora udasenga se bigira nkari mite icyo waho ukora ukagira umwanya cyane zakirwa kikagaragara. Nimba uririmba uri no mu kindi igihe kizogera bihinduke cya kindi uhoramo tutabizi kigaragare naco. Ariko iyo usenga nta yandi mafuti bagukekaho nta kindi bagukeka bakubonaho mu gitaramo. Rero abantu bakora umurimo w'Imana badasenga si byiza ko twabavuga ariko wewe wenyine ababizi cyangwa se natwe tunabizi ariko tutobimubwira. Ariko gusenga nibyo byiza vraiment. Bareke ubugenge bareke gukoresha bari impano ibadasenga si byiza nkuko bakunde gusenga mbere. Ndabyumva soko duheza kapela karirimbo kamwe
ibyo unyura mu biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho ibigatume uteshuka ngo ureke Imana Mana idahemuka jya uyizera yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije n'ubwisezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera jya uyizera indirimbo wayisange kuri YouTube nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije n'ubwisezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera jya uyizera urampezagiye amen bagenda irebe kuri YouTube channel Kiruhura Fred ayibona aya TV ni Kiruhura Fred bawa ukande subscribe tubanze duhagarika ikiganiro gute ugende kuri Kiruhura Fred ukoreho subscribe ukande nawe urayizi ntiwa ureba iyo interview utazaho subscribe uvuga gusa ngo wabuze reka ubutere genda ukande so ubute yagize nani kanda nukuri nihangane karebe umara ureba icyo gitaramo iyo n'indirimbo nziza ukomeze mu mushigikira no mujene karadutegurira byiza cyane vuba cyane biraje nizere ko babikoze vuba cyane kabisa kandi nawe uretse ndore subira nawe kandi reka nyabona tibikubereye ibikubereye kureka urakoze cyane ndagushimiye urakoze cyane Kiru iyo ndirimbo yiririnze neza merci kandi waradufashije amen waradufashije kazi twaza tubona hajya wari kuzamuka wa musozi uzanko urushe hajya warushe abantu benshi afite barambwiye ati iriya ndirimbo wari kwambara nabi nyine biruje twabonye uri gukomeza ngakomeza nyambaye Max TC ni gute umuntu yakomeza ameze ibaze kwe ariko nyine ingene byari bimeze murabizi nyine ibihe biruhije ntabikoze namwe murabizi ko rero kana nakaciyemo sinabikora azoza aryamye ubutahiho ikazo nuko ntoyisubiramo iriga kabiri nawe no guhamagara wowe bikeneye ukambara ukundi buriya ariko nitekereje wari kwambara nawe nkajya waza ukomeza kurakomeza wambaye uberewe kuri urumva nyine ni nk'ubuzima ariko nari mberewe ariko mberekera nyine ibyo wawe unyuramo ariko style niyo ntahinde ariko murayimbabariraho ubutakizohinduka burya waza wenyegeza iki nta muriro nyine na sino bivuga gute nagatwiko kaba kari yaje niki warugiye guteka ariya tana kimwe vraiment yari clip nyine gakora hariya ku muriro kugira ubone kindacana abandi ngo birashe bizosha barebe kujabu ubwo se hari sope y'abana bonye tayari nzega kuba wakagaye turebe icyo ushiraho abandi ngo ku ngorofani ngorofani nayo birani ako wateguye neza wa asante cyane kubera nyine ntambaye biriya ariko namwe niyo yari ya mbere kandi ni company y'abandi ariko izindi zigiye kuza hari ama message wakiriye umaze gusohora irandire benshi baranyandikiye barambwira ati courage abandi nyine benshi nabankosoye kuri ako kantu kandi abashimire cyane ni byiza cyane uriya bazaca umugani ngo umutwe umwe wibwira ibisazi kuriya nanje nusubira mu nkiyindi nahindura abandi bakambwira ngo merci beaucoup
waraduhezagiye ibintu bene ivyo bene uko nguko, ariko Imana yo mw'ijuru bagiriye neza cyane. Abo Imana yagiriye neza, abafashijwe Imana ikomeza yagiriye neza, nanjye si jewe, ni Imana yabikoze. Ni Imana kabisa. Imana warakoze wagize neza kabisa. Asante. Nibwo bwari ubwa mbere ariko wateguye neza. Asante. Kandi gutegura nibaze ko hari wabukesha. Turabaramukije cyane. Barakoze. Inshuti yanje yambaye amafaranga, Imana imuheze umugisha. Arizari. Warakoze uri umugabo ndagushimiye. Ahari Imana imugirire neza mu bakora. Avuze ngo ni umugabo nibaze ko ari abataranashaka. Iyo bataranashaka ariko ukavuga ngo ni umugabo kubera ibikorwa. Ni ibikorwa. None umukobwa wagize ibikorwa byiza n'abazavuga. Bigeze yaravuze ngo ni umuntu wese umugabo cyangwa se umugore nawe ni ibikorwa. Kuri hari abagore bazakora kurusha abagabo. Nabo bazakora nk'abagabo. Nta bagore ariko ibikorwa byabo babikora nk'abagabo ariko atari bo. Nyine hari ukuntu uzuvuga nyine hari igihe uzi ukora ikintu bakakubwira ngo sha genda uri umugabo. None nk'umukobwa bazavuga sha iva bagenda bakamubwira genda uri umugore. Ariko n'umugore wakoze neza aravuga ngo uriya ni umugore w'umutima. Ibintu bene ivyo ngivyo. Ndabyumva wa cyane. Uri umugabo. Nawe. Ahubwo wowe uri umugabo nyine watekereje kugira cyane. Uri umugabo cyane. Gukora bene ibije sinobishobora. Si cyane sinzi. Zose tubikesha Yesu Kristo. Cyane. Nyuma ya Yesu Kristo tubikesha mwebwe. Twebwe. Bano bariko badukurikirana nibo tubikesha. Bariya tubikesha ho. Bariya cyane. Bara n'abantu b'ingenzi. Abantu b'abagabo. Bafite ndawogera. Nawe uri umugabo. Uri umugabo. Nawe tumwise umugabo nuko. Tube tusohotse mikanisa. Wasohoke. Tuje mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe hano nyine mu rubyiruko mu bajene. Hari abajene benshi badafite izo mpano. Icyakora bafite n'izindi ariko bataritahura. Bagakora iby'abandi. Tuvuge spozo nko kuririmba. Kuririmba example kanje. Amenya ko atari umuhamagara wanje. Ariko kubera ko kiruhura tujana, kiruhura se cyangwa dukinana, kiruhura tubonana. Kubera ko ari mu kujara kuri stage akaririmba abantu bagafasha. Naje kayitanyeshira. Zoza nkora ivyo kiruhura azakora. None kuwo muntu utarahamagaye ukaja mu mpano yiwe. Niye message impano itari yiwe akaja mu yabandi akarekiye. Uwo muntu yiye message. Cyangwa n'umubwira narekeraho. Narekeraho gukora ibitari ivyiwe. Nakora ivyiwe pe areke agende buriya. Ugize urebere ku by'abandi. Ndiyo wobikopere uwo mwigana bigakunda. Ariko iciza nuko upfuka mugasenga ukumva icyo we ushoboye. Bani icyo abandi bashoboye cyangwa icyo abandi babariraho hiti. Abantu bamwe babonye abakoze ibitaramo baririyemo hiti bakamakinira bose ariyo baje. Rero hari abandi bafata bakicara bakigisha bikabahiye. Abandi bacuranga bikabahiye. Kandi impano zose zizoba no mwikanisa. Hariho n'abandi baba bafite n'izindi za football bikaba byiza. Rero umuntu agenda amenye icyo ashoboye kica atazogera imbere ngo yicuze. Gakono babwira bagende barekera ugeze kure ukiri hafi abanzi yicare yitahure. Buriya mu buzima ukwiriye ngo gufata ukicara ukitekerezaho iki kintu nakurikiye, iki kintu nankora nyuma y'imyaka 5 cyangwa se nyuma y'imyaka 3 kizomzara uwe musaruro. Hari abantu ngo babyirukamo after bikabananira kubera yuko atari ivyabo. Ariko icyo nababwira bagende bicare bamenye ivyabo babikore. Bagende bicare babanze bige bamenye icyo bashoboye kizobabera umuhamagaro wabo. Ziza. Niyo message bahaye. Cyane. Kandi bizokunda. Abataritaho. Kandi usanga nabo hari uzuririmba ariko utarabitahura. Nagende n'abitahura. Ndabyumva kabisa. Nivyo kabisa. None niyo nanu hayo ko abajene bataritahura. Niyo vraiment kandi umujene utaritahura. Kini gico kwitahura umujene agakora. Ari jambo bundi batubwirije.
aha tubwirije sinzinze kumumashoninga uwo munani wabivuze hari ijambo yavuze yaravuze ngo wewe iyo myaka ufite wewe ntavuze uko ungana ushengana bereye gupfa uko nyine umeze ubereye gupfa wowe uri kudukurikirana nta kindi gihe kizokubera ko gupfa nk'icurimo abo mungana benshi bari mu gupfa bangana cyane barari benshi bari mu gupfa bangana nawe ari munsi yanjye aho nyine icyo kigero nawe ufite none kabisa none ko uzi ko ufite gupfa niki wotegura cyangwa wohindura kugira upfa uri muzima jewe cyo nosaba nuko umuntu yakwita kwiherezo rye yuko ijambo ry'Imana zavuga ngo mu gihe cy'imperuka abantu hazuba hari impfu nyinshi abantu benshi bawugiye mu iterambere ry'isi ntibibuke yuko no gupfa bihari abantu bagakora nk'aho ibo bambaye antibari badapfa ariko ikigero urimo ugikoreshe neza pe mu buryo utazicuza n'urubyaro rwawe rwose nguko nubabwira vraiment bakora ibintu batazicuza ndabyumva kabisa ugize neza wa reka tujabuke iwacu ni Kongo wabayeyo narabaye warahabaye ariko mbere yuko tujayo tugaruke twaganira na Kiruhura ariko twamenye Kiruhura uwo ari Kiruhura turi kumwe n'umugabo wubatse ni umujene ni ufite gute Kiruhura uyu nguyu ni umujene zari umujene ndari mu Kirundi azavuga ni ingaragu sindashaka ariko wanje yari sinzi igenzo ushakira sinzi yaherereye ariko namuramukije kandi kindamusengera arahari simuzi naye gusa Imana izomumba ndamusengera cyane gusa kindasengera umuntu uzitwa umugore wanje bana couple ibyo by'inkundo yaje ndasengera uzombera mama w'abana ni muri couple n'Imana aramukoze ejo bundi twaganira aravuga ngo akundanye n'Imana ntawundi Imana nyine ariko hariho abandi ubu nyine Imana bayigeretseho kuwa karindwi hari abafite akarindwi barahari mbere yuko babanza gushira bazabanza bashireho Imana abandi bayegekeho kandi nyine abandi baratandukanye gukundana hari ababizi hari abatabizi hari ababishigikira hari abatabishigikira the same nuko ariko birimo jewe tangura singo tuzobivuga n'undi munsi hari benshi bafite iyerekwa bakeneye kukubona mu banyandikire uzanga shiraho link yiwe akande kabisa y'indirimbo y'chano yawe bazagende bakande kabisa adishigikire bakandikire umukenera ngaho cyo muri commentaire anyandikire kabisa kuri social media akoresha IG witwa IG ni Kiruhura Fred Facebook ni Kiruhura Fred zose ni Kiruhura Fred sana kwanguka kabisa uri umugabo wa umugabo nawe uri umugabo w'umugabo uri umugabo wantekereje ko nzana natekereje ariko nuko wari warangoye ako turatsishimye ari impamvu ariko asandi ko kivuyeho reka gatujabuke wavuze ko titwotindaga mu byo utarimo twari tugize ngo wasize mama wacu arahijya tumwazanye ayashi none watujabuke arahafi none uko ntakindi hariho benshi bazitaye abo ngabo afite kelele none subire hara hakurya imuhira wabayeyo ariko atari igihe kirekire wabayeyo gito icyo gitoya wahabaye ni ibikuziyo bihaba biranga nyine imurenge amata inka ariko bibaha nyine biraba aho ngo ni ngibyo amata azava mu bunga inka imeze gute
ikimasa cyangwa oya inka yabyaye inka yabyaye inka zibyara cyane ihene ikagira kabyara inkoko gaturage ihene kabyara imbwa kabwabura ingurube nayo ni ukubwabura ariko wananiwe ku ihene ihene ni ukubyara ihene ntizibyara zibyara guys muratubwira muri commentaire nimba ihene zibyara ntabyo nzi ariko nje ndabizi ariko batubwire muri comment niba zibyara sawa ihene ntizibyara turareba sawa wavuze ko inka ibyara izibyara iki inyana cyangwa akanyana nayigize nyine nini nayaguye nayikujije izibyara akanyana none akanyana iyo kari gato bazavuga nagake akanyana k'inka kakiri gato mutavu cyangwa gatavu ni umutavu none inka izibyara umutavu cyangwa izibyara inyana izibyara umutavu inka izibyara akanyana cyangwa izibyara umutavu izibyara akamasa cyangwa akanyana kaba kari intuzi ari agatavu ni agatavu k'imbaraga k'ishashi afite inuko ndabzonga aho akana k'inkoko gatoya zakitaga akoze umuki sinanibuka akwiko sinokamenya sinokibuka bazokatubwira muri commentaire mutubwire ko azakita muri Kongo hari ukuntu umukobwa azashaka akaja kure y'iwabo agashakwa nyine akaja hanze amaze gushakwa aho yashatswe ise na se w'umuhungu baza bitana gute se w'umuhungu na se w'umukobwa batibesheze bamanyana none wavuze ko baza bita bamanyana none iyo umukobwa yashatswe abiwabo bakaja kumureba yarabyaye baza bagenda kwirata kumureba oya yo bavuze ngo bagiye kwirata kumuhemba uramuga ndabizi urabizi none uzinka tubwira amabara abiri y'inka abiri ari kinka ariho umukara ikigondo kiba kimeze gute sinobasha kurangira ariko kirahari sawa uzimbwa tubwira amazina abiri y'inka hariho makasi ariko remeza atatu oya ni ya kabiri ahubwo makasi doge n'imbwa gusa makasi nibyo namenya gusa amazina y'imbwa ntayo nibyo ngicyo ayandi ni ayayo wowe yazi cyangwa bazoyatubwira aho tubwira amabara abiri y'imbwa yirabura abazavuga nyine ngo imbwa yirabura suko ari imbwa itabe ari ibara ritabera imbwa sinzi ibyo ari byo yirabura amabara y'imbwa nta nizo tworoye sinoyamenya niyo ngiyo namwe mwayimugira imbwa tukumiriya cyangwa tuhafi sinzi tubwira imbuto zibiri ziba muri Kongo zitabi no mu Burundi imbuto ibi bagenda bagatera cyangwa ibi byimeza bakaja icyufwa n'amacoco icyufwa gisa gute cyane kuri nzanye umuvuko gikoze gute ntazo nariye ntazo nzi turajya aho twari tuba twe ntabyo bihari warahombye cyane biro
tukiririya nyine turiko tuva iriya turiko tugaruka ino kandi bukeye hari ukuntu muri Kongo abazehe bo muri Kongo hari ukuntu baza bagenda kwicara ahantu baba bagiye kwicara kwirigara irigara ni Igiswahili rigara sense ziko ari kwirigara aho hari ukuntu abagore iyo bari bambaye urupande bazavuga ngo bageze bambaye urupande bakenyeye ngo bazo kweri go cyangwa umuntu kandi umuntu ari kandi bworoshe pe reka tugaruke hano ngiye kukubaza amakesi abiri ya hano uransubiza uko uyumva baza abiri cyangwa mbaza atanu sawa biravana n'ingene nansubiza ikibazo ndacishira kweri hora niruka buri gihe sinduhe sinshuhirwe ndiki hora wiruka sinduhe sinshuhirwe ndiki hora niruka sinduhe sinshuhirwe cyose sawa ikindi kuraho uruhu ariko wowe urarira ndende cyangwa kuraho uruhu ariko wowe urarira ndiki soko izo bibazo wowe urarunkura ariko niba uri ndiki wowe uri iki birananiye nacyo zobimbwira kandi menye nawe oya baragitugira muri comment bakitubwire ayo makesi araremerewe saba kuyicarira wirukanga ngiye kukubaza izindi kesi ariko none Imana ifashe ndishobora uza abana baba kwibarabara bazabita gute imbobo cyangwa se kubera ariko asaba dukoresha ijambo musabiriza tubita abasabyi dukoresha iryo jambo mushiki w'umusabyi yarapfuye umusaza w'umusabyi yarapfuye ariko uwapfuye nta musaza we yari afite subiramo umusaza w'umusabyi yarapfuye ariko uwapfuye nta musaza we yari afite zagenze gute umusaza w'umusabyi yarapfuye ariko uwapfuye nta musaza we yari afite wapfuye umusabyi umusaza w'umusabyi yarapfuye ariko uwapfuye nta musaza we yari afite zagenze gute iryo naryo rirangoye birakugoye wiyumvira wowe usubize ko wiyo ko niyo umusaza w'umusabyi yarapfuye ariko uwapfuye nta musaza yari wapfuye ubwo wapfuye ko nari ntekereje se ayiwa ndibuze kabisa sawa rero tugeze ku musaza nangiye kuri musaza kubera nyakuze musaza w'umusabyi reka tugeze ku musozo w'ikiganiro ngahe nawe tanga message mfite abantu mushigikire Chwinda Live TV bakore subscribe ku bikorwa byose bazababona ikosa bakubwire nanje bagende bakore subscribe kuri chaîne yanjye ya YouTube Nikirura Freddy ayibona rero profile yanjye abandi dushigikirane vraiment Bujumbura ndetse no hanze y'igihugu abari hanze
mu supporting bano bantu bakiyabakora biga gukora icyo bazobaco. Imana ibagirire neza kandi mubikunde kandi mubashigikire cyane. Turabakunda cyane kandi namwe muza mutanga message nziza ibera abantu bose. Sawa guys, thanks cyane kubana natwe mwakoze. Imana ibagirire Ciao neza ciao. cyane.